Алло, Асеке, у меня тут ЧП. Здравия желаю, господин генерал. Майор Шарипов. Өлтірген адам ешқайда кеткен жоқ. Осында, өзіміздің арамызда жүр. Келесі өлік болғыларын келмесе, өз-өздеріңді өлтіріңдер. Ты что, не понимаешь, что вокруг происходит? Мы заперты тут. Какой-то маньяк заставляет нас убивать друг друга. Бәрін күнәһарсыңдар, бәрін кінәлісіңдер. Бүгін бәрін күнәларың үшін жауап бересіңдер. Что, колдомать? Нет!